ikizira gikomeje kwiganza hera. Ese nukubera iki? Reka duhere mu karere ka Rubavu. Urujijo ku rupfu rw'umugabo wasanzwe muri loji amanitse mu mugozi. Umugabo utaramenyekana imyirondoro ye yasanzwe muri loji nzicumbikira abantu yari yarayemo mu karere ka Rubavu amanitse mu mugozi yapfuye. Urupfu rwa nyakwigendera rwamenyekanye ku wa gatandatu kwa kane kwakira 2025 mu mudugudu wa Nyakabungo mu kagari ka Bugo y'umurenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu intara y'Uburengerazuba ku isaha ya 4:20 z'amanywa ko ni mu gitondo. Nyakwigendera asanzwe amanitse mu mugozi muri loji yari yarayemo yitwa Iwacu Sunset Land. Gusa umukozi ukora muri iyo loji ntabwo yashimye kugira icyo abwira itangazamakuru kuri urwo rupfu rwa nyakwigendera waraye muri iyo loji yabo. Umunyamabanga w'ibikorwa w'umurenge wa Gisenyi Wineza Francine yemeje aya makuru avuga ko ba nyiri loji bakoze amakosa akomeye cyane yo kwakira umuntu ntibamwandike mu bitabo ndetse ntibanamutanga muri raporo. Yagize ati uyu muntu utaramenyekana imyirondoro yasanzwe yapfuye, twabwiwe ko yageze muri Maison de Passage ngo ni yanzu icumbikira abantu mu ijoro ryo ku ya gatatu kwakira 2025 guhare kwa gatanu nijoro. Bakora amakosa yo kutamwandika mu bitabo ndetse no ntibanamutanga muri raporo. Wese wari ubizi ko buriya muri ziriya nzu zose amaroje mu moteri n'iki bagomba kwandika amafomu bagatanga raporo y'igitondo z'abantu bakiriye nuko byari bimeze n'imyirondoro yabo n'iki. Ariko abenshi ntabwo babikora kora kavuga ati oya ngewe wazagira umuntu umenya ko nyenza kwihaka byizi muri loji se n'iki. Ariko menya ko utandika abo bantu uri gukora amakosa. Mu gihe hageze ikiba urumva gukurikirana biroroha. Hey, ati uyu muntu aramenyekana imyirondoro rwose yarapfuye. Ati bakoze amakosa yo kutamwandika ndetse ko mutangira raporo. Inzego z'ubuyobozi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB zahageze ubiperereza rirakomeje. Wineza yakomeje asaba abantu bose ko abantu bafite inzu zicumbikira abantu kwirinda amakosa nk'ayo ngayo yo kutandika abantu kubatangira raporo. Makuru avuga kandi nuko ngo iyo loji yahise ifungwa n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gisenyi mu gihe murambo wa nyakwigendera wo wajyanywe mu rukiro rw'ibitaro bya Gisenyi. Muri Gicurasi y'umwaka kandi urabeze ko hari yahabaye inkuru nkingi mu karere ka Rubavu nanone mu murenge wa Gisenyi akagari ka Bugo y'umudugudu w'Isangano. Umugabo witwaga Ntongo Dieudonne wakomokaga i Rwamagana nawe yasanzwe muri loji yapfuye. Icyo gihe ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwavuze ko kuba yaramazemo iminsi 2 ntawuze makuru ye habayeho uburangare bw'abakoraga muri iyo loji. Urupfu rwo kandi rwaherukaga kubera muri aka karere ku ya 4 Kanama 2022 ubwo umugabo w'imyaka 62 nawe yasangwaga mu icumbi ry'akabari kitwa Kwetu Bale nawe yari yapfuye icyo gihe. Nimero y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC igaragaza ko mu mwaka wa 2024 mu bantu 602 bagerageje kwiyahura abangana 51.6% ari abagore mu gihe 48.3% bari abagabo. Nabo ngabo tuvuze mu ngabo bose urumva ko bari abagabo. Noneho rero Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda mu gihe byari bimeze kuri mu burengerazuba bw'u Rwanda mu murenge wa Bisasamana again murenge nawe urimo ibibazo byinshi cyane kabisa. Uriya murenge urimo ibibazo ibyo bita bibazo byinshi cyane. Umunyeshuri wa kaminuza yasanzwe mu bwogero yiyahuye avuga ko rwose ngo arambiwe kubaho ubuzima bw'ikinyoma mu majyepfo y'u Rwanda. Yitwa Nzabonimana Jean Paul bakundaga kwita James y'imyaka 22 y'amavuko. Wigaga muri kaminuza y'Abangirikani y'imyuga n'ubumenyi ngiro ya Hanika mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Yasanzwe mu bwongero bw'inzu yaracumbitsemo yapfuye bekekwa ko yiyahuye. Iyi nkuru yamenyekanye mu gitondo cyo kuwa cyumweru tariki ya 5 kwakira 2025 ubwo uyu musore yasangwaga aho yaracumbitse mu mudugudu wa Mugonzi mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza yapfuye afite ishuka mu ijosi.
nyakwigendera James rero makuru avuga ko yabanaga na mugenzi we mu nzu y'icyumba n'uruganiriro ubwo ni saro. Nyirinzu James yaracumbitsemo yavuze ko yabonye nyakwigendera yimanitse mu mugozi mu bwogero buri hafi y'ubwiherero. Yagize ati twasanze yimanitse mu bwogero buri hafi y'ubwiherero. Mu bwiherero harimo indobo yubitse bishoboka ko ariyo yahagazeho kugira ngo amanike umugozi ku giti kiri mu bwogero aho twamusanze, ariko kuko asanzwe ari muremure arahagaze ibirenge bye byakoraga hasi kuri sima. N'uwaganira n'itangazamakuru yavuze ko rwose baheruka kubona na saa 9 z'ijoro rwo yaragiye hanze bwo banagahara mu gipangu ranigana mu ishuri ngo bariganye no mu mashuri yisumbuye. Yagize ati mugenzi wanjye nsanzwe muzi cyane kuko twiganye mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza twiganaga. Twasanze yimanutse mu ishuka yashyize mu ijosi iziritse hejuru ku giti. Ntabwo yansobanuriye byinshi, gusa yajyaga arwara akikubita hasi. Icyo yansobanuriye nuko ari imyuka mibi aho umuryango we bamutezaga, ikaba ariyo yatumaga yikubita hasi. Yongeyeho ko hari inyandiko yasize yanditse ashimira ababyeyi be, asaba imbabazi ababyeyi be n'abanyeshuri biganaga muri rusange kandi ko baza kumwihanganira. Yagize ati yasize yanditse ibaruwa ashimira ababyeyi be, asaba imbabazi kandi ko baza kumwihanganira kuko ntacyo batamukoreye bakamwitaho. Asoza yongera kubasaba imbabazi z'ibyo akoze. Mu gika cya kabiri cy'iyo baruwa ye yagiriye inama urubyiruko kwirinda ibintu byaba byarabagize imbata, addicted mu ndimi z'amahanga, ubwo ni mu Cyongereza. Aho yagize ati yagiriye inama urubyiruko kwirinda ibintu byaba byarabagize imbata. Avuga ko hari ikintu yari amaranye umwaka cyari cyaramugize imbata. Yongeraho ko arambiwe kubaho ubuzima bw'ikinyoma. Abanyeshuri biganaga na nyakwigendera James bavuga ko bashenguwe no kuba yiyambuye ubuzima, ibintu batatekerezaga ko yakora kuko yababaniraga neza. Ibi bishimangirwa kandi n'umuyobozi wa kaminuza y'Abangirikani y'imyuga n'ubumenyingiro ya Hanika, wavuze ko yatunguwe no kuba nyakwigendera James yiyahuye kuko yari asanzwe agaragaza imyitwarire myiza. Ati nkimara kuhagera natunguwe no gusanga ari we kuko nari nsanzwe muzi nk'umunyeshuri ubana n'abandi neza ndetse uba no muri korari. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hassan yavuze ko nyuma yo guhabwa amakuru n'abaturage, inzego z'ibanze n'iz'ubuyobozi ndetse n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bagezeyo basanga umurambo w'uwo musore uri mu bwogero n'ishuka byagaragaraga ko ariyo yiyamburishije ubuzima cyangwa se yihambiriye mu ijosi. Umurambo we wahise ukurwa aho ujyanwa ku bitaro by'akarere ka Nyanza kugira ngo ukorerwe isuzuma. CIP Kamanzi yakomeje avuga ko iperereza nyakuri rishingiye ku bimenyetso ariyo zagaragaza icyo yazize. Anavuga ko umuryango wa nyakwigendera ukomoka mu karere ka Rubavu wamenyeshejwe kugira ngo uze kureba umuntu wabo. Imibare y'ikigo cy'igihugu nanone nakubwiye ibijyanye no kwiyahura uko bimeze. Hanyuma rero mu mujyi wa Kigali umukozi wo mu rugo w'imyaka 37 akurikiranyweho gusambanya konona umwana w'imyaka 9. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo bwakiriye dosiye iregwamo umusore w'imyaka 37 y'amavuko wakoraga akazi ko mu rugo ukurikiranyweho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 9 y'amavuko waho yakoraga ku kazi ko mu rugo. Uwo musore yafashwe ku ya 17 Nzeri 2025 ngo ni mu kwezi gushize mu mudugudu wa Akamana mu kagari ka Karuruma mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Akaba yarafatiwe mu rugo aho yakoraga. Uwo mukozi wo mu rugo kandi akurikiranyweho kuba mu bihe bitandukanye by'ukwezi kwa Kanama ku mwaka 2025 yaragiye yonona agasambanya umwana w'imyaka 9.
umukozi wo mu rugo w'imyaka 37, umwana w'umukobwa w'imyaka 9. Uniko no kwezi kwa Kanama n'ukwezi kwa Munani nibwo yagiye asambanya uriya mwana mu njyabihe zitandukanye kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu, ubwo yatabwaga muri yombi ku 17/2025. kugira ngo menyekane rero ko uwo mukozi wo mu rugo asambanya uwo mwana, umuturanyi wabo yarebye muri telefone y'uwo musore asangamo amashusho yafashe ari gusambanya uwo mwana. Ukibazwa yagiye konona uwo mwana no kumwicira ejo hazaza, mwicira amarangamutima, mwicira ubuzima, aranyira ashyiraho nanone no kumushinyagura amufata amashusho. Ubushinjacyaha bukuru buvuga ko mwibazwa rye uregwa yemeye icyaha, asobanura ko yatangiye gusambanya uwo mwana mu kwezi kwa Munani 2025, kandi ko byose ngo bitewe n'inzoga akabisabira imbabazi. Yabaga yasinze akagira n'ubwenge bwo gufata amavideo. Chunga sana abantu umuntu burya muntu nyoko muntu yemurira amakosa n'ibyaha by'abishyira ku bandi, ntajya apfa kwemera uruhare rwe mu makosa. Kandi ibyo byose bitewe n'inzoga akaba bisabira imbabazi. Ese nawe urumva imbabazi zikwiye? Duhamagara kuri 0798 65542 icyo mutegeka ateganya ku cyakurikiranyweho nuko icyaha cyo gusambanya umwana akurikiranyweho giteganywa kandi kigahanishwa ingingo ya 14 y'itegeko nomero 59/2023 ryo ku ya 4 Ukuboza 2023 rihindura itegeko nomero 68/2018 ryo ku ya 2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Gusambanya umwana, itegeko risobanura ko umuntu wese ukora ku mwana kimwe mu bikorwa bishingiye ku gitsina bikurikira abakoze icyaha. Ibyo bikorwa rero bikaba ari ibikurikira: gushyira mu gitsina, mu kibuno cy'umwana cyangwa mu kanwa k'umwana, gushyira urugingo rwo ari rwo rwose rw'umubiri w'umuntu mu gitsina cyangwa mu kibuno cy'umwana, gukora kandi ikindi gikorwa cyose ku mubiri w'umwana hagamijwe ishimisha mubiri. Iyo bihamijwe n'urukiko hanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 kitarenze imyaka 25 cyangwa 25 nibyo. Ariko gukora kuri ya mwana ari munsi y'iriya myaka y'umuntu mukuru asambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14, igihano kibi gifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshya cyaha. Ubwo nawe ari muri kiriya cyiciro. Telefone nayifunguye kuri 0798 654 521. Mutumwa bugufi ndabusangiza dukurikiye, nta kibazo na kimwe rwose. Uduhamagare, minota dusigaranye turayibahaye kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Fine FM, hello. Hello. Ninde tuvugana hiragana he? Uganda shime Pacifique Ikanombe. Yego Pacifique. Ndumva muri isi bitoroshye kabisa. Wese umwana koko yafashe ku ngufu ngo yari arafinda agafata amagana amavideo. Nanjye nibyo nibaza. Cyane aboroke bamukanira ukuye rwose nawe nta muntu ndumva muri societe abantu nk'aho ngabo badakwiye kuba barimo rwose. Urumva yaka kwaguhaye ikiye gihano? Nyine mu itegeko bakareba itegeko icyo rivuga nyine bakamuhana, kuko nyine surumva ngo n'undi itegeko rivuga burundu. Ubwo nyine bayimuhe, none se kaba yabikoze nkana kandi abizi neza ko ari ikosa, wavuga ngo kumva ko ntabwo ari ubwa mbere bibayeho. Yego. Ibi n'abaragize umuco rwose. Urakoze cyane muvandimwe Pacifico. Hello. Ninde tuvugana hiragana he? Umwana nabi neza. Yego, igitekerezo twihuse Habineza. Ibintu biteye ubwoba byo gufata umwana w'imyaka 9. Urumva birababaje cyane birenze ukwemera. Umuntu ntibamukane bamukwiye. Ni burundu. Ubona hari ikindi kirenze igihano cy'urupfu cyavanyweho mu Rwanda? Nta kindi cyo kirahageze. Urakoze cyane rwose. Hello. Hello. Yego, ninde tuvugana hiragana he? Hello, gabanya radio yawe kugira ngo twumvikane neza. Hello. Yego, ndakumva. Ninde tuvugana? Ani kwishimo yisera. Yego. Umwana yahohotewe cyane. Kandi birenze n'urugero. Uwamuhohoteye akwikiye gihano? Wamuhohoteye akwikiye gihano? Hello. Gabanya radio. Yego, ninde tuvugana hiragana he? Jean-Marie Kigali. Yego, Jean-Marie. Ndombe byabintu bitakibaho rwose.
mitwe y'abantu sinzi ko ari umuntu ugitekereza gutyo. uzi ko iyo tugize amahirwe umuntu ushobora kwira tutavuze inkuru nk'iyi ngiyi. Ibyo biba bibabaje rwose, ntabwo byagakwiye kunyura mu matwi y'abantu. Gusa ni uko bamugana igihano cy'urupfu cyavuyeho. Yego, ubundi bamukanire kwa burundu. urakoze cyane muvandimwe. Murakoze. Urumva ko abantu bose hari umugani baca mu Giswahili ngo maneno hayasemeki. Abantu bose amagambo yashize ivuga. Hari ibintu bikubaho, hari ibintu twumva, kuko amagambo agashira ivuga. Amagambo agashira ivuga ati mwiriwe neza Fine FM, afunga ubuzima bwe bwose kandi ababyeyi nabo bajye bakurikirana abana babo babaye hafi. Murakoze cyane Fine FM, muri mu kazi. Asante sana kabisa, twashukuru sana sana sana. Ababyeyi byo mugomba kuba ku bana banyu, ko hari igihe tujye twibaza se ngo ni hehe umwana azaba ari akaba aratekanye. Twamaze kubona ko bigoye. Hari ababyeyi nyirizina ise w'umwana wamwibyariye umuhohotera. Ingero zirahari no mu kwezi gushize twavuze nyinshi. Agahohoterwa na sekuru na se wabo na nyirarume, babandi bafitanye n'amasano none aho ngaho. None uribaza babakozi bo mu rugo ku bana bimeze bite iyo tugeze amahirwe umunsi urira tutavuze inkuru mbi nk'izi ngizi. Ariko ni twebwe dufite urufunguzo n'ubundi rwo kugira ngo dukemure kino kibazo kiri mu muryango nyarwanda, kiri mu bibazo byugarije umuryango nyarwanda, kuko nta muryango nta gihugu. Tugomba kugira umuryango utekanye, kandi kugira ngo umuryango utekanye ni uko udafite ibintu bibazo. Kandi kugira ngo bikemuke ni njyewe, ni wowe, ni uriya, ni twebwe. Bigomba guhera kuri njyewe nyine. Nawe ukumva ko izo nshingano ari izawe, uriya nawe ukumva ko inshingano ari izi. Noneho twese twamara guhuriza hamwe tukumva ko ari inshingano zacu. Icyo gihe twaba twamaze gutsinda icyaha n'igisa nkacyo. Ndagushimira cyane gukurikira ikiganiro turavuzeri hano kuri Fine FM 93.1 radio amahitamo yawe. Nyine twa Clement Ndayisenga, mushimira cyane kandi kino kiganiro cyagucitse wajya ku muyoboro wa Retrovzeri TV ukadukurikira 5 kuri 5. Tuzasubira ku munsi w'ejo mu gihe umugoroba mwiza.